Alright. Solo September nibekunene kuhle kakhulu lapha sibone emajaha embutho. Sibona nalejala elinothile lapha. Mfana Nkosi question ngibani igama lakho lokubutheka. Ugiyembili ngwamasango mbutho lomkhulu. Kwasa kugiyembili. Kwasa Silonga. Ngihamba basho kwathi kugiyembili Mfana Nkosi. Hayi, ngiyatiwa leMpumalanga la ngabuthwa khona. Nebamba nabo ubutimba Mfana Nkosi sebuvele busethi kwethu inkosi evele siniketile. Butimba besingakhe mhlambe wena nje lobo uba incenye yabo. Hey, sebesithathu nangikhumbula ngacala kusenenkosi Sobhuza. Ngisemncane ngidebutimbeni. Kwahamba ngekuthunjwa imisebenzi sekuba ngilobu ngilandzelwa ngilobu lesikubo lamuhla. Lamhla ke sebesithathu kimi ngitakubo butho lomkhulu. Mfana Nkosi ungaphawula uthini ngebuhle balesiko nokuthi kumqoka ngani liqhubeke lelisiko lebutimba. Lelisiko lisiko lethu lesaliphiwa ngomdali. Singamaswati sibonakala ngalo lisiko. Ligcapho lethu leli. Funa ukuthi liqhubeke ngisho nebantwa bethu, titukulwane tethu tilikhanze. Ikakhulu ngakuthi lelisiko leli linekonga imvelo ngoba tinyamatane tiyimvelo. Kulamanye emave tinyamatane lesinato la kangwane setilivela kancane. Ngakho ke siyatigcapha ngalelisiko lethu, siyatigcapha ngebuve bethu. Mfana Silwane ungathini ungaphawula uthini mhlambe ngabafana benkosi abalibambisako live labaningi labakhona event labafaka ikhathi inhlangano yababukisi foundation labakhangisa live emhlabeni wonke. Hey babukisi foundation sebasibeka ezingeni lelikhulu lemhlaba. Ikakhulu ngokuthi bona ba concentrate kakhulu endzabeni temasiko. Sikhuluma nje nasibuka siva nebaka tourism. Uyova ukuthi tinombolo tikhule kakhulu ikakhulu nakunale micimbi lenjengalena ye culture event. Ngibo babukisi foundation lebakhona ukuthi bafike etindzaweni nasemaveni la labanye bangete bakhona kufika khona. Siyabacela nje nalabanye ukuthi abakope leyo lokwentiwa babukisi foundation ngoba kulimaketha kahle live leMaswati. Bayithe wena waphakathi. Babukisi Foundation, lwadi nebuve ingcebo.